kuma arigota moyo jwawe ntuku ya Jumatano rukiri mwankanarwa akinogokwa ni kwithirite kuri na mantu kathomba jaria jetete na mbere jarungamiri ni thirikari yongwa kuma mabisa ba thirikari batongeretwe ni Musalia Mudavadi gutumwa kujukia mwiri jwawe nthigurune ya India kuiza na juu aja Kenya na kubangania akenya kujonera mbunge ontububu kithamwa na gwikwa kenine kia Kasarani reuringi babangania mambura ja maromba kienine kia Nyayo mweri jwa mututigi jwethira jogikinywa Kisumu igoro na mambura ja muthiaburu za kumunogokia ntuku ya narua. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya hari na rugendo ru. Fellow citizens, tariki 5 muthenya 5 kimegiki akenya barokire Nteto jiko kia mutongura kia makia ODM Raila Odinga alinde ya India gitiritwa rais William Ruto kiringwatano na njia Raila Odinga akeumageria na kwanira gikuo giki. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Rais William Ruto kianagira kanjo atongore ba thirikari na bangi ba kia makia ODM bale bali belekeri ndia India kugila mwiro Raila Odinga amwe na kanjo inge kwambira kubanga na mathiko ma Odinga etongeritwe ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki. Our former Prime Minister Raila Amolo Odinga shall be accorded a state funeral with all attendant honors. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator Oburu Odinga has been set up to coordinate the funeral arrangements. A delegation comprising government officials and family members, led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother. Nyume ya bubungu kiambelia kanjwa Kindiki gisemanagia na gwitikanira mathiko ma Odinga mathithwe sande omnde kulingana wendi ba Raila Odinga bandenge tongole bangi na batongeretwe ni munene wa mawaziri Musalia Mudavadi bakireka glandi ya India kujuke mwilo wa Raila Odinga tariki 16 thaithatu na nusu jarukiri mwilo wa Raila Odinga kinya kenini kia ndege KJKIA na gwetolwa ni Rais William Ruto munini wa Kithure Kindiki ula wale rais wa ndini ya Kenya Uhuru Kenyatta atongore bangi amuna Kenya baingi ntuku eno anto baingi ne beumili kenini giki kia JKIA na kwithiro bakiuna miaka wekaria haya ODM wana ODM tafadhalini we want to honor baba. Thirikari nayo kona bobo yasinse mubango kona mwire bunge na kwithiro kilo kienini kia michetho kia Kasarani Joturwa Baba Nindo Joey na nyumani mwelo jwa Raila Odinga omba kwithiro kilo nyumbani kuiga mele ali tariki 17 mwelo Raila Odinga wethiro kiuma nyumbani ya kuiga mele ali na kwilo bunge kenda kwewa gitio nyumani wasoka welekirwe kenini kia michetho kia Nyayo kiri mambura manene maukongwira mutorero wa Raila Odinga akenya bakigijana kanya gakona mwelo jwa Raila Odinga na nyumani wasoka nyumbani ya kuiga mele ali mutaratara wa Kenya kona mwilo wa Raila Odinga utathilila Nyayo tariki 14 welekirwe kaunti ya Kisumu kulegwa ntuku ngima akenya balagile na kanya gakuwona na ala magirima akenya balaumerie kwa gitio Raila Odinga. Na nyume mambura mama maumri maukongwira mutorero Raila Odinga rugendo ra muthia mutongorio jo rukinyire muthia nja kwao Poda Farm Bondo kaunti ya Siaya. Kuma mji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.